kan bribi nu srefi. Una de wedstrijd na man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Culturu TV met Ryan weer op de blok. Isabi toch? En altijd een sweet gesprek met Abi. Ryan, tide ukong ina hoedanigheid voor sa EPSA ina regering, hè? We zien sani EPSA tussen ABOP en VHP baka. En dit is de zoveelste conflict tussen de man. En zo lees je bepaalde mensen dat hier na papakas de man play of na ernstig komit a verkiezing nu de man zit wel een soort promo. Isabi toch? Van wat kan je zien deze story dat hier? Arki in afospresiwe gi odi is a fato. Alas mas ei volka programma vanaf strana uit telek. Ja, PT Culturu TV e basta doro. Dus dat we vrienden odigi alas ma dat se sa patrocha in une forgetief kari Moskou dape isabi. Ja, dus dan we go doro. Ala dem af ma be de blok dat se dem af me dat se Holland se barbaru nu isabi, dus dat we zijn odigi alasma te doro de umapchin say folokunu we zijn no bung odigi unu ja fadi in a systeem sa wabe over nu de asan bijna mi kate tak asan no discriminatie san epsa nu era upola kera mi brada era asan tussen de regering tussen ala regering sas donja nu je si upola tak den tra bevolking de mai soort de kleuren isabi to de mai soort de kleuren tegenover unu tak sa de be soru voorheen is op wat bif denki u ex-president DC Bouterse baka ja amatak u koni maar we vergeten snel isabi to dus nadat heb sa ja so dus die de man mek wan fout de man obe denki tak abeka consolek fa dit de man efi Lucas na sotiga slag de mai vrienden na katrasi om eerlijk te zijn. Zij bedoelt na katrasi? Na tuma fora ma regering to. En if utan was e vriend bigiston we na trasi dan ga suma wabe. Dan ga trama saya ben to. Je bedoelt ABOP? Ja toch precies toch mi brada. Luka tori fini no. En dan go over ABOP moro, I go over het algemeen ala unu. Sans stempel ABOP dapi. Ik grabu to. Dus soms de ma denk te de ma doen san nanga ABOP kan je zit bepalen san je denk na kan je VP je fuck up of sang. Je denk je fuck VP op ai dorota unu tu. Ja. San de baka apartheid. Oké. Maar soms de ma misref kopok tu nanga bepalen san. Isabi to. De ma no tek takif trama sang. De ma bem teki. En nu mi ka te tak afas fa a oranje kleur e ora stuur van wagi erei. We stak no. Maar je zit aan zijn contact in zo'n voordeel van oranje kleur. Ja, want kijk, nu is er eigenlijk een soort kese de obouta atori voor GBB. En dan hier is GBB na grondtori. Drape de man te kik isabi en te verkiezingen door dan na grondtori otaki isabi toch. Ik denk op te maken een beetje naar verkiezing asandati. Bek me klaratori, na kom. Ja. Isabi toch. Dus je stak de mij hoor. Wat is panawan si tak. Arki one speech. Tries de nieuws no bij de Frida bakan of Satra bakan. Da wa urutori de mai heralfu. Asem yogi sa voor de jari. Asem yogi sa de ina amataki sinds 1987. Den beschikingen voor Nikeri komit. Iforta samuan tegi. Maar a kleur van mij toe, go zoeken aan jari. Uno matak abo beschikingen voor attensa mai tak dape. Ja. Kou de elok na mi brada na saf matay gumoro tak de mana kou de mai discriminera systeem. Na upolok de ma chawan sanko sang no pas ina kondre. Frutori. Isabi tok mi man VHP. Kan we body kan tak money na alasane. Money na next. Amoro gudu mafser na be de sarju metay guno mo sa chagwe. A familie sarju uno ni mikwaluk. Maar wat heeft hij weggebracht? Mek de trama bigete ka voorbeeld. Ala unusa egridif jari nanga money nanga alasan. Sans sarju chagwe utay gimi. Ugima antwoord. En de meesters maar zij fight
voor de soort tori ja, maar goed openlijk tori ere. Im luku onder de comment voor un boy say tak un upchima say tak tapa strategia. Ja. Na so hun nu staan etak were de tegen over u. Im luku de comment. So de man dat etak were de san ko maar mi luku bepaalde man comment. Sa de mai taki dat de man etja bepaalde woord kompe stak. Hey, as na openlijk vanaf padina bigo so dape. Naf ta gronja. Ja point to insi sang schrift no manga model. Want ama kanaal no oppo. Ja. Isabito. Dus ala de mati schrift. Maar na lek fa de mai kosi de mai tak ai dat so de maf abop so. De wist nou was sam sata wantra project. En af de wan abopper, maar so reisa ma mi kleur. Luku na de maf abop. Isabito. Ja. En we zijn openlijk nu. Akosari brada. Insera nou de mi brada sana model. Ja. You shilek wan sani de ma esuku wan sani komita verkiezing want akan de ook toe dat want je jere tapa strati eigenlijk jere tapa strati ano wan feit isabi ma je jere gewoon in de wand op de wandel hangen tak jere kan de ma wana karakeren panya da de ma se de ma igi verkiezing na ngare sot sandati fa isi de tori dati idek ben ala sa saka de in gevaar ook toe. Alasi de nu in gevaar. Alasi. Te dora levensstijl voor unja schrift in gevaar. Want steeds de mij prop BTW go. Dus dat ulibe ko in gevaar. I forsta sa mo tegi. Uno libi schrift in gevaar baka. Nog pe. Te dora de minister schrift libi in gevaar. Uwa mano mo san safe na ma say te kabos lesing. Na chanu an safe. Na ma ala trama din na afaya sa metegi ja. Isabitok a people stem gi lobby ma agelek des ma want uno kis money fen fudu go stemme. Mana IT spoon pepper u kisi sabatori pepper na ngade man. IT spoon pepper u kisi mi man. Isa fato na data mai donga unu de amai potu an hebi quincy kotika over unu dat de man van mij liep vrij de mai ook dus de man ere de man chawa wet kotika. Unengere nooit no abembu. Vooral desma sang moto in a binnenland kom baka a binnenlandse oorlog. Isabito? Dan nada pefos ontwikkeling ko begin desma ikataki moro furu. Want tot nu toe ontwikkelen no die in a binnenland. Luku de score van binnenland sa de maidu. De score van binnenland sa de maidu. Meera minister at dekate taki. If a man pot desma dat say da ma sen watra go desma. Dan Isabito, minister im chef de sortori dati. Altijd met teigu. Uno doro minister man. Sa de san se wetaki. Ja. Ali po yari siksimu ete fugo na dosiera mi maere. Ja. Po yari siksimu ete dai depchi ina achterland no makisa ontwikkelen nooit. Uno angide akans. Nooit uno angide akans. Vanaf heden tot nu toe nooit ugide ma akans. Da uno edi na foto ja te e fur o me presi e horgi uno na ngau famiri na ngau mati dat te apchima dat mota a foto ko no mo mam ko pa wa euro sang ayu ama no ma fe wa presi fa mata fa mas refi sawe du so sawe du plus wa tek ero ko be oita sandat ko for instranatak in waro kere setting ko go in dreamu last periode dat you want take atrama ministeri over no man no tof drie ay sa yedu da PR basiere u stop de sort contract dat yere we suku sano bedina papa u want chagu ina papa mi brada en sano dina papa if ik nak even one step go nga baka en luku Brunswick amanak one statement tak yere no ano woko isabitok isile kamo man tang hora grip disi want je sitak in de afgelopen periode ama play horbok ma toch aboye angagwanga baka facing no aboy ne angagwanga baka ama itakelek fa de mi ma ama seri kepsa wa bus konresma ika duenge aunya ala duenge fi matadi doro sano manya ma duenge fi morotok dadrape asa ende if you look at ano lang after if you look at the film voor de slaven toen die de ma bolo we sa de ma singi de ma be singi wa pokuf ding if er gita e de ma me kiseng wa de mo ga bevolking maar asane go over basi do no mo te weri sa tantiro ama saptak sai go ja gwa igwe
Amano drai ko moro. You very Satan tiri. Yeah. Isabi to. Mama pray for you, ma pray for you. You very Satan. Amalongwe, de mangwe en nooit moro de mankong. Die de mankong makana vrij, suma de man be man vrij. Dus if you want put u in uitdrukking, uno na man vast say you want do. If de wetman de voorouders voor uno vet nanga de wetman, overmeester de wetman. Dat you want konanga semsan dat baka. Kom op man. Kom op, nadat je want chako baka like you want put u a slaaf. Wat zeg ik geen slaaf hoor? Ja. Wat zeg ik geen slaaf voor bra? Dus no denk je put a systeem in one pression. You mag do alaisan na behoren, like van you want roko na you. Maar ze tijd dat ino go in de foto's aan de tramango. Want ik had tegen en de pire keren go in boom bigi foto, mek die de na die asan konso. Ja. De maf mi abab schrijf go in om een boom bigi foto, mek die de na de you even na kans edu de sans edu jananga de man. Dus alles wat mek een fout, ik kies fout pa man. Lek van je druk de man. En nadat je doanga de man voor dan mek een fout ko koppelen aan you. Nee na druk maar je zet die mannen in gewoon in de boeien hè. In de boeien zet je die mannen gewoon. Dus de man de gewoon vrije waka, maar ik pot de alle de mannen in de boeien. Precies zo je pot alle de man. En dat stopt aan geen pres. Want alles zei je zit van elkaar de zogenaamde spelletjes samen pot in een systeem kom. Van maar zit voor de karan heeft Mika de Jong. Zo zijn die ding commissie. De zogenaamde spelletjes via pres. Hoe verstaan batak de commissie view? We skop janga alamalagu in one pres. Imeku ate brono. We skop you nanga alamalagu in one. Wana so fufuru. So false. So falsan yanga de maiseti. Tide na de yotak imek ibem communiceer moro beter nanga bevolking. Na omdat you sam sadape no de you go de ina fire ook toe. Make you ai opoistak no so probleem creëer gims refit dalek tamara tratamara. Want ano langa moro vis dong. Na tratamara ek moto so is ik. Awayari zoveel. Wayari zoveel. Tratamara. Dat tegwe dat you ode you brandelijk van je play he basan gide. No forget 5 jaar review. 5 jaar if de trama say konto en 5 jaar na lange termijn er. 5 jaar. I guess one t-shirt sani omdat hij go snel. Maar na de ma begin. Uka broko alasa you seti. Punt 1. Alasa you seti. De ma ka broko isabi toch? Na stem ego voor. Alasa you seti we voor water baka. Sane club gi unu bevolking. No meka kans dat kom. Alasa yo set sano club gi above a rekere sa kont op. Sa roko original moro you talk. Want you na bluff pan. You na skepi pen da kas. Isabi toch? We go wen krigo by you. Mami no sa say de mek desma. Mi mek wan verkiezing. Konya so a pinda. Abetru be by we pis pen da kas. Dan be by skepi we pen da kas. Ja. Dat mi babif tegi you yung press yung. No. Dahil katal rai wa matifunja kan di ka harabok sukwa di so. Amaf mi jabegi amaf visitori en ikas tapu mi berada. Mana skepi pen da kas yung. En udah jangan nga ama sabi bay awang visi isabitok ama sa nga awang visi ay so viral gegaan ama tag awang visi no mo mikan bay isabi faya siya sistema nung ude fast mi wa mumsa ikan bay tu visi. Well, mano Korea ma luko nanga la respecti we big up mama sranang na kondre peweta isabi if je libino kondre im respectera kondre first dami ja maar dat we respecta kondre a president we big up ama tu a vice president me kama teken big up isabi to maluku na mina man di bebo a ofisi maluku teleka di iftide ane golek for wani ma we me kamuiti isabi to want isa fasra na de inomak furu inomak roof inomak tekis masani en mimma sankwe kimi No kweki konso. no pardon, une roof, une fufuru, we gaan zelf we zoeken money. Maar lek fai contact aan mijati de baka, dan bewan actie sana frag die bo actie mi, voor me kan geven aan toe. Ja, dus eigenlijk mijn beste la vraag ba mita kere vorige wa mungkali de memang bai wang visi yusi a ekonomi go for tak tide iko in memang bai tu visi fa fa model. Oké, dan mi forsta you know. Luku a ekonomi
So, anode so tranga nasrana. If we tak economie, dan de minister die stond daarbij, maar is het economie, maar a volk sans doasrana ja, no sapsana economie, no sapsana vooruit kan na next now. Potisma, desma na struggle voor de ching, guascoro. Maar dis don't ja, luku. Met taigi wan lisi be interview mikba met taigi luku a president une kosamang ma ex-president die bede fade be karamang Ex-president Fus DC? Ja. Bouterse ja. Dus mika waka foto de dam ka taigi tag na Bouterse amambe ika waka gwa foto da pede ta luku a president na Bouterse tere ma a president sas nonja a president sas donasrana da wan visa president de minosap fade takasa ni Nederlands excellent. Zijn na excellentie. Ja, excellentie no ja wan konma. Da Michelet na maar dat bem tron president. Want de sang en omdat mina puskondre boy da mo je brunsi maar nooit mis stemere. Ja. Maar de sang si brunsi edu tak bato. Anga de sang president edu. A president ja mo waka go na strande tak a pasidera manja boap sei shifa mandati next une shi one sref sanomo subsidy and bole if you waka go leja ye waka go to man dai luku ala de pasida pe na bouta mek ala de pasida pe bo shobruk na bouta meken en tigo ikon Ya, abang kali. iya ala dem pasida pe to na bouta mek de sani malek faide jami brada mino kori ishi faye woro ko tranga interview sai de mek interview iwanu subscribe sai na kondre mamo kori luku santo kina wa president we respectera man fade karatera mabaka brunsi na fisa president and we respectera man ma mi por so lok be wani mi be wan brunsi na nga ex president DC de la no boters noti de moro de if de tuma dat be de president dan mistak if bouta de president brunsi de vice-president nasrana igoma paradama uno be wan taken gro fuyere ma papa santo ki chan une kosa mama mine kosa mama amano lo blakama amano lo buyere man amane libanga ukom taigiyere amai sente kometras makonja herdi amai gua yuka inoka de wan president fusranang Ikan nak basta buang abakare ai inoka de wan president fusranang dat te wan bola ngarik sandasranang de gua Guyana sayanga Guyana apso dan fanga akondre fi dus i vrouw na wan Guyana vrouw dan dat die vrouw na wan Guyana vrouw na dat me keli biso no man mi man ina frede mi dat ne frede me if me dede mam ne frede ma manja to une kosamang ma amana krimaniri yesa mai do ngau yesa mai do imang ala yuru te wan balangare sande kande de sani fadema prata folok kane de mataki tirena yampani sidei tirena juka de ine shama solanga de mataki dewali what boy take in dewali one faweta sarana yule kwa sarana ma isa sade botikan dewali yule kwa fade kara ne fude masai reporter ya Alekias feestdag je bedoel? Iya. Den kandra ya. Iya. Ma isa sabotikan dewali fade mai let kandra dira kama idape ma ude ma de jau teode ma hori des ma horwan sanita tirena 1 juli lekfa 25 november kon vandaag is 6 november ta arkida une cosa president my arki me boom memba arki me boom aman disi
Amano lop blaka ma en amane spa if kande ama meisje ben je wan blaka. Ja. Man, daar heb ik dogelap ching. Daar mane spanga de ching dat me breken tak. Ka weg van hier. Dat zo ama ilibi. Man, sinds 5 jaar, si 5 jaar uneshi next uneshi. No asta uneshi man. Maar lek fa me ano bauta man. Met egi kring. Mi ano bauta man, mi ano brunsi man, mi ano santoki man. Mi na wap chim sranang. Je volgt? Bigi wa je volgt me? Ja, ik volg je. Je interview me, je volgt me toch? Ja, maar 100. Ja, maar met alle respect. Luko na mi deja, na mi wai libi. Suma lop me, suma no lop me. Ana fuma arki. Na ontwikkelen van kondro hoe fedgi. Maar a president disi. Ik kan ook stap gaan bakken. Zo, ai, zuiver, ai, juist. Aha. Koreng. So, je begin? Ja. Oké. Midden netjes kondro. Je klaar? Ja. So, oké. One stap aan bakait, hè? Juist. Here no brother, ich fawe libi nasranaja. Alla we libi together, maar de Hindustan, even tak de libanga de blaka mama de libanga were de one mo ime uroko giden. En mi weri furoko mine uroko giden Hindustan. Avas fa a president na tapa mandat me focus. Mine focus tapa follow. If you focus tapa follow je opina. We focus op de president, sinds die wil die baseren naja. Dus if we tak eerlijk, zie de samaja tron president. We respecteren mama, telek no uno shama do next nasra naja. Next uneshi, no urokogi, no black boy, no man, next uneshi. Ma mai sen takis amai sen tekis matra kondre amago sen teka fare karafro a president fu India chakwa sranang didego baka wansma de na plane da yule ko president sai dre sranang this you fentaki hey boy you wani sani subimi we loko sanyo subimi ifayama ma yule ko president we respecteri, maar ik respect volk die stempot you. Of vananga unuja. Da je go teko mesma chako jak mota India da la de ma fenjari da on vananga unude tanja. Da ishi faude blaka man mota ken keihard ti de. Mema tire na keihard mota ken. Imak tek disi tire na keihard mota ken. De mai karu sa maka juka mata wai foto nengre quinti nengre para nengre nga koron nengre ade di wo biganga de mata ku abde gron fu fano do bakato santo ki we respecteri yo president isabi ma inom do en so hebanga were a wis de trama be do ben sani mano ko do anga auto libi lek faybe ko takio seteng ma ine set next ngau uno masap sumayu if you have saja nanga omelei fuak mino matakangai da awa president dape wa president shall le ka follow no matakanga president na wa president dape rasta luko mebum wa president sa we respect ina kondre data mai psai no matakanga amang da ano president tokman want Fos de ma kostem amabelo ipsaja herde. Manu da matro president. Ja, uno matakanga ma. Sei takanga mi. Takiere bas. Ja, no respect ku arki akragigi. Sot boskopu ibe abgi regering disi wananga afiari ete sa demang kachare waka. Sot boskopu. Well, aboskopu sa mabgaro keren disi baka. Arki mi bung yere. Des arakene disi aboskopu sa mabgi den. A folok metegi a folok taki luku a rekere dis donja uno gostem gide masu mariere de mano lobu de mai karu crimineel solanga u blaka u redirevi ifo imu de Hindustani imu de bakra de mai yere ya millionaire da de ma accepteri ma evi blaka de mo kirio
Moroleki ada kere a probleem ja srefito anga boskopu ja ay go gara kere tuma Wacht. Dus net in je boskopu afvallen. Ja toch, maar dat is een boskopu voor de regering. Sade mam doe aan wanneer afjari ja eten. ja des na asref afyari ja amoro musan di mabi na afolok me big up isabi tok want arokere minoma fet baka arokere a play fu ake wakanga de afolok no a play fu ake wakanga de des te mo ko te itak ay bofelak fu Suriname afolok no pe afolok ko fin lay fu ak na arokere de madap ay a play fu ak ma arki mi bung asre frak say be aksimi dat me finingi gi bakato taki luku a folok fu Suriname una lay fu ak fanudu we come together wis for them my fight to usap wicked da umindri yelek for them my fet den refina assembly one dem my fet da petu daude ma a president am lukubang es refitu want mastra gado ikong and this you know makpure miss president. Duidelijke taal en zo hebt u het ook gehoord hier van een kritische Surinamer. Stay tuned, Culturu TV. Unom nee des koutu kwalip te de mai paku anere. Amora gevaarlijk zijn is aan de inwa atoso. Na teu abiwa. Gedemotiveerde verpleegkundige of wat gefrustreerde datra. Maar siki lai en de masa abasiki, de ma ab money. Nou, voor de gek, kan mij storen voor de keer. Je moet ook zo voor jou, mijn vriend. Nou, vliegende president. Maar de lastenverkrachting, sameshi jaina kondre. Na so kerki man. Luku Culturu TV traga. Milobi kwale wat ala de me luka programma di. Saudara at loy, at televisi mi esuku bos. Me ope bon traga onat me sisep sa. Maar me demante ko een voorbeeld na unu mote unu na man pan het jaar.